re semolle tautona advocate Maboko o tlhalositse fa lefatshe leno le tlamega go fetola tota itshulelo ya lone ka jana go supafaetse fa go ikaega ka ditswammung fela go sa kgone go itshegetsa. Tautona o gateletse gape botlhokwa jwa go tla ka methali e mesha ya go kabakanya itshulelo go bewa kwa pele megopolo e utlwalang le go dira mmogo mo go kgoneng tsotlhe. O buile se kwa thuto puisanong ya malatsi mabedi e rulagantsweng ke lephata la madi go rolela matona a puso lenaneo le lesha la go fetola itshulelo la Botswana Economic Transformation Program. Ke Kantse Khumalo. Maikaelelo a thutapuisanyo e ke go itsese matona a puso ka seabe sa bone mo go netefatseng go diragadiwa ga lenaneo le lesha la go hetla itshulelo. Tautona advocate Maboko o boletse fa go kabakanya itshulelo go ka se kgonege fa go sena ditogamano tse di tsepameng. A kopa matona a puso gore a netefatse fa lenaneo le dira ka maikaelelo a go ntsha maduo e seng go bua fela. We are replacing traditional process-heavy planning with a bold implementation-based model, one that begins with action, assigns responsibility, and ends with results. DEBT, the Economic Transformation Program, ETP. It will be different and indeed transformative compared to the usual national development plans. Ministries and agencies will no longer operate on vague mandates. They will now work with specific, time-bound and measurable targets. Each institution will be accountable, not just for participation, but for delivery. Mo mosepelong o wa go diragatsa lenaneo le lesha la go tsisa diphetogo mo itsholelong, puso e thapile khamphane e ikemetseng ya Pemandu Associates e puso e reng e tshepa thata ka motlhala wa yone wa go ntsha maduo o bonala lefatshe ka bophara. We were deliberate in choosing Pemandu Associate as our technical partner. Their big fast results approach allows us to problem solve around specific implementation bottlenecks that both the public, private, and social sectors are experiencing in real time. The labs are structured to expose the actual pain points in our systems and identify targeted reforms that will unlock delivery. E re gontse jalo puso e itlamile go pataganya lenaneo le lesha la go fetola itsholelo le la ditlhabololo go netefatsa gore tse di tla buisangwang fam di ntsha maduo a bonalang. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re ntse re le tsone komiti ya palamente e tiro ya yone e leng go sekaseka ka maphata a puso a dirisang madi ka teng e kopile lephata la thuto e kgolwane go ntsha tlhaloso e heletseng ya gore ke eng lekalana la Botswana Qualifications Authority le paletswe ke go netefatsa gore dikolo dingwe tse di kgolwane di thathupilwe ga ba ga netefatsa gore dithuto dingwe tse di rutwang kwa dikolong tseo di leteletswe go rutwa baithuti. Komiti eo e ne e sekaseka lephata la thuto e kgolwane mo bokopanong jwa yone ja bo 60 maabane ke le khole re dipotsane ka dinta. Komiti e sekaseka tiriso ya madi a puso e phaketse e boetse gape morago go ikhutsa go ta go tsweledisa ha neng e miteng gompieno e ne a simolla ka go botsosa lephata la thuto e kgolwane go tlhalosa ka botlhokwa jwa dithuto tse di rutwang baithuti kwa dikolong tse di kgolwane tse dingwe tsa tsone di aparetsweng ke dipuo. Are you aware of DDT le GUC? DDT College le GUC, they have some courses that are not accredited or not recognized by professional bodies. Are you aware of that? I'm aware. You are aware. Why then do you continue paying for students to go to these institutions? Meanwhile, because of them, these are accredited. Ya ka ntse go buiwa ka bo DDT ya di dintsi tsone di kwele tsone tse e bile le tsone tsa ga government di brigade di technical college ka 2019
lo gana le bana ba ne ba go kiwa ba tshelwa mo di-brigade le di-technical college ba nna 4 years mo ba tswa mo teng ka sa tswa ka se ha re bua gompieno ana most of the courses are not accredited for the brigade and technical college. We have appointed a board. As you are aware, that DQ has been on the board since last year, July. The board is applying itself. Unfortunately, you're telling me we can't talk about them today in this forum recorded, given what is going on the ground. I'm sure you are aware of it. But let me just assure you that we will not sponsor Bana to go to a school where there is no accreditation of the program or where the programs are not registered. Komiti ne a botsa gape le phata la thuto e kgolwane ka dikgang tse di seng monate tse di apere le kana la Construction Industry Trust Fund. Some of them get a maladministration, like the executive director on a itirela contractor about fake the signature as the board members. And that person is still working today and in the salary on a fake contract. They built centers across the country that are not operating for the past 5 years. So for me, yes, the issues can see it here, but given what we want to do, given the blueprint that my team has been working on in participation with other stakeholders, I feel these issues will be addressed adequately. Thank you so much. So basically, you are saying you are not aware of the issues that gets raised around here. In terms of their specificity, minutes of the board, etc., no, I'm not aware. Mo malatsing a bekeno go tsologetse gore komite ya palamente e tsweletse tiro ya yone ya go sekaseka dibuka tsa puso jaaka e le tsamaiso go netefatsa puso e dira dilo ka tsamaisong. Ke o lebogela dipotsane Botswana Television ga borone. Motsatona yo e bileng gape le tona ya madi re Ndaba Gaolati a re go fokodiwa ga boleng jwa ledi la pula bosheng go ne ga dirwa ka ntlha ya gore boleng jwa ledi la pula bo kwa godimo thata fa selo ka tota ka selo sa 5% go ya go 10%. A re seemo seo se ne se pateletsa banka ya Botswana go dirisa madi a mo mabelong go reka dipula ka madi a mantsi. Re Gaolati a re kwelotlase ya theko ya ditemane le yone e fokoditse go tsena ga madi a mafatshe a sele mo le gone go kokonelang itsholelo. Motsatautona o ne a tlhalosa seno kwa parlamenteng go tlhatswa dintlha dingwe le go araba matshwenyego go tswa mo parlamenteng le setšhaba ka ditlamorago tsa phokotso eo mo ditlhwatlhweng tsa dithoto monogae. A primary goal of the recent policy changes was to preserve the official exchange reserves held by the Bank of Botswana. This objective, for example, is directly addressed by the increase in the annual rate of growth from minus 1.5% to minus 2.76%. This adjustment is intended to gradually moderate overvaluation of the pula, thus to enhance international competitiveness of domestic producers' goods and services, while keeping inflation tolerable within the medium-term objective of 3 to 6%. Re ntse re a le tsone pego e sa tswang go tswa go ntshiwa bosheng e itebagantseng le go sekaseka seemo sa go betšha kgotsa gambling mono e supileng ga seemo seo se tsere phekelo e sele. Pego e supa ga jaanong dipalo tsa batho ba ba totometseng le go heta mo go betšheng di ile go godimo hela thata mme ebile bontsi jwa bone e le banana. O na le thata mothanka ka pego. Go rolwa semmuso ga pego e neng itebagantse le seemo sa go betšha mono ga bo go ka sente tshimologo ya go lwantsha go betšha ga setšhaba mo go sa laolesegeng. Pego eo e neng e dirwa ke Gambling Authority ka tshwaragano le Integrated Research Hub e baya mo mpepeneneng seemo sa go betšha mono e kaya ka setsereng phekelo e sele ka teng mo batswaneng go tswa mo diemong tsa botshelo tse di farologaneng. Equally important is the need to expand public education on gambling risks. Go botlhokwa go tiisa thuto ya setšhaba ka bodiphatsa jwa go betšha go ralala ga tsheleno. Accessible information about the dangers of gambling addiction
and the early signs to watch for. Pego e o e tswelela ka go supa ha go betšha e setse le selo sa tsatsi le letsatsi mo bathong bangwe ka jaanong ba nna hela mo mahelong a go betšha segolo jang ba ba sa berekeng ha go betšha ga maranyane le gone go setse go fitlheletse le bao ba ba kwa magaeng. Today we are armed with just that evidence. This is a powerful moment indeed. Re tshwere bosupi ke nako ya go taka ditharabololo tse di maleba di itebagantse le go betšha phetelela. Targeted and culturally sensitive responses. Baitsanape ba re ha seemo se sa laolwe go jwelela ga go betšha mo go sa laolesegeng e tla nna selo modiro mo malwapeng le mo matshelong a setšhaba sa mono. Fundamentally, it then weakens our brand, it weakens our sector if we allow go betšha mo go sa laolesegeng go ama mogama wa rona ga re ka go leta setšhaba ga sena gore leba re na le boikarabelo. And then kids will be told, don't do that. The proposed reform of the Gambling Act. Tshekatsheko ya molao wa go betšha e tla re thusa go taka diphetogo tse di maleba di tsayamelana le dinako tsa jeno. Things become to be a reality mo Botswana. Pego e o e wela ka go supa ha go betšha mo go sa laolesegeng go tshwenyegela thata mme go lopa ba na le seabe ka go farologana go tsenya letsogo mo go lwantsheng seo go simolola hela ka ba melao le ba botsogo gareng ga ba bangwe. Ndeke go leba gore bontse o na le rona motho etse mo okamedi wa kereke ya Evangelical Religious Protestant Unity re go eme one Btv a re dikereke di tshwanetse go ema ka dinao go thusa puso go lwantsha kgokgontsho ya bong ka motheo wa kagiso le ledula le le siameng o ikagile ka poifo ya modimo. Moruti Btv o buile se kwa motseng wa Sese morago ga mogwanto o neng o gasa mafoko a tsiboso go ema kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Makgarebe Nkwani e re ka motse wa Sese wa ime thata ke dikgang tsa kgokgontsho ya bong go yeng ka dipalo tsa sepodisi ba supa fa ba gatisitse dikgetsi di le 16 mo kgweding ya motsheganong go fitlha ka Seetebosigo monongwaga. Kereke ya Evangelical Religious Protestant Unity Church e ne ya nna le seabe sa go gasa melaetsa e maleba ya go rotloetsa boikgapho go ikega sešwa le boitsholo jo bo letlelesegang go ka laola maikutlo go hema dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Go batlega motho lerato, go batlega boitshoko, go batlega bopelotelele gore re bonele gore nyaaya re a belaela gore motho ke sekao sa modimo re se ka ra go utlela o toula ngwana batho ka di face a mongwe a go tlhoke se tabogela wa tsa sengwe le sengwe iphitlhela o le mo bo GBV. Don't do that. Be valuable. Defilement le one re nna le ngwe hela mongwe ka o hitileng me mo gompienong ha ke bua le re setse re ne le tse tharo go tswa go motsaneng wa Sese. Ha ke bua ka dikiteo kana ke re assault occasion ba ke kiteo e kgolwanyane re na le tsone di ka tshwara 8 mo ngwa go hitileng mo kgweding tse tharo re be re na le tse di ka tshwarang 12 gompieno mo kgweding tse tharo. Boeteledipele jwa kereke bone gape jwa abela sekolo se se botlana sa Sese dibuka tse di balwang di le 150 go dirisiwa mo motlobong wa dibuka. What is happening to our nation? We iragalang ke sone se re leng kereke re emeng ka dinao ra re ga re ka ke ra iphitlha ka monwana if go na le kgokgontsho e go gongwe a re sa itlodise matlho a re isimolole ga re teng. We are going to be talking about gender-based violence in our own environment. Ke tsa gore ha ya go bala go gongwe go ka montsha mo dikakanyong tsa ko motseng ha gongwe le gone go ithutela yaanong ha gongwe le ba banyenyana ntse a le ba ditshwantsho ha le wa go riana go sekae ka dikgang tsele tse di mo jang. Le rona dikereke re lemoga maiteko a puso ya dirang a kere re bo re tshwaragana le bone goreng ba se ka ba lwantshana ba le nosi le rona e re ha re rara le go kola modimo re bo e re rere le goreng motho ga bola ke molao wa modimo o kwadilweng. Sebaka se sa go abelana melaetsa e mashetla go ya makgatlhanong le kgokgontsho ya bong se solofetse go tsisa maduo a molemo go emisa dikgang tse di ngomolang pelo tsa kgokgontsho. Makgarebe Nkwani, BTV News, Sese.
kgaolo ya bokone bophirima ke nngwe ya tse di tumileng ka bojanala tse go lebegang di ne di etetswe ke dipalo tse di ko godimo ka malatsi a boitapoloso ga tautona kwa maung le metse e mapapi gone beng ga ele bajanala ba bo ba keteka malatsi a ka metseletsele ya ditiro di akaretsa go pagama dikepe maitiso le dino ha bangwe bone ba ne ba bogetse metshameko ya kgwele ya dinao a rutapego ka Maretha Kaisara. Go tshela ganoka ya Thamalakane bošenyana gongwe ke le matshwititshwiti a batho go ta go itotsa botutu ka methale e farologaneng mono maung le mafelo a mabapi a akaretsa shorobe. Bajanala ba abelana maitemogelo a bone bangwe ba bolela fa ba itumeletse go bona diphologolo tsa naga. We got to see some ducks. Re kgonne go bona dipedipedi, dithapi le dikubu. Ga ra kgona go bona ditou. Most out here as they've already done the drinking and they might come later in the evening. A morning activity we Phakelane re ile moremi re bone ditau, ditou le diphologolo tse dingwe. and other animals. It was my first time to pagama sekepe ebile ke ne ke tshogile. Yesterday ne re le ko Matapana beach re tsile because metsi a tsile mo maung gompieno ko re mo shorobe ne re tsile tsa a boat cruise re bone dikubu. It's a lovely environment. Ke ratile adventure ko mo shorobe metsi a heletse mo shorobe jaanong ke batla go pagama bouti mme ke na ka ithuta ditemenyana tse dingwenyana bo indakara ka ura ya mohembo. Le fa go ntse jalo bangwe ba ba itemogetseng dipoelo ya nna bagwebi ba ba mo mohameng wa bojanala. Ba ne ba taela sente le boitshwaro ba ne ba itshwarela sente re dirisana le bone sente ba ne ba palama mo ile gore tota re lebogetse support ya bone so ke re ke tswelele yalo ke ba leboge ke re lebogile thata le rona gore go be re na le bone ya me ara ka rana le challenges di pehela go thelela rana le challenge di pehela mo go bone ka na go tse dingwe ba tsona ba ngwe ba thena ba itlela ba taka tsela ile gore ba ngwe ba nnole ba sa kgone go ikontrola but gompieno tota re bone sengwe se sesha no ka ise tsetse ka hana ka go morago ga rona ka ha ise tsetse yana batho ka bontsi ba ya gone ka ba ta ba itheketse ha le gore ke dijo kana ke dino tse di ba ta ba itheketse ko di bareng kae ba ta ba nna gone ka ha le dikoloi tsa bone le sound ya bone bo ga ra gore go no go mo ke go go dira gore ba ska ba tsamaela ka palo ta go re rotloetsa madirelo a bagwebi ba goletse thotetsego e segolo bogolo ba itemogetseng mo bajanaleng ba monogae ka malatsi a Maretha Kaisara, Btv News, Maung. Tsa mafatshe a sele kgotla-kgolo ya ditsheko ya lekgotla la ditšhaba e laotse gore mafatshe a babaletsweng ke manokonoko a phetogo ya loapi a na le tshwanelo ya go thusiwa ka madi go itebaganya le ditlamorago tseo. Kgotla eo e tlhalosa gore mafatshe a tla retelelwang ke go ntsha dituelo tse di thusang go lwantsha seemo sa phetogo ya loapi a tla bo a tsuolola molao wa mafatshe. Tshwetso eo e lejwa e le tsela e maleba e ka thusang go lwantsha seemo sa loapi. Kgotla eo e tlhalosa gape fa tikologo e sa kgotlhalesegang jaanong e le tshwanelo ya setho ebile mafatshe jaanong a na le tetla ya go sekisa a mangwe kwa kgotla-kgolo ya International Court of Justice fa a sa sale ditumalano tsa mafatshe tsa go babalela tikologo morago. Lefatshe la Vanuatu le le mo setlhakatlhakeng sa Pacific ka thotloetso ya mafatshe a le 130 le ne le tsisitse boikuelo fa pele ga kgotla ya ditšhaba le kopa gore ba ba nang le seabe sa go kgotlela tikologo ba tseelwe dikgato tse di maleba. Tshwetso ya kgotla ya ditšhaba e bona e le phenyo segolo jang ke mafatshe a mo ditlhakatlhakeng. Mme ka go rialo motho etso a re tshware gone foo re go tshameka. a ke go leboge morwarre re je ga mogolo ena kgaitsedi a ka kgomotsego ka go bo le re neetse dikgang tsa nako eno ka maatlametlo motsana wetso ke bitso ala gote sethe ke aga kwa mmeketla ke kumakumile dikgang tsa metshameko tsa tsone di reng
Lefatshe la Botswana le simolotse kgaisano ya Davis Cup Africa Group 5 ka noto e kwa godimo ka go fenya metshameko ya ntlha ya di-singles kgatlhanong le Libya ka ntlha tse pedi go lefela mo metshamekong eo e tsweletseng kwa National Tennis Center mo Gaborone. A re utlwe Kgomotso Sefako. Motshameko wa ntlha bo lebagantse le ka wana la mono ga Ntungamile Ragwen ga mmogo le Ibrahim Shiwi. Ntungamile a simolla fela bonte ebile a tshwere taolo ya motshameko o a fenya sete ya ntlha bonolo ka 6-2. Mofenyi wa kgaisano ya Region 5 ya monongwaga a tswelela ka letshwenyo mo moneng wa Libya a mo dirisa diphoso gangwe le gape go fenya motshameko ka 6-love. I'm really happy to get the first win for Botswana in this Davis Cup. The crowd was really nice. I played a good player from Libya. He had a very good attitude from the beginning to the end, and I stayed concentrated. So I didn't know the player, so I actually didn't. Ke itumeletse phenyo ga mmogo le tatedi ka kwano. Motshameki o na le masheta. Ke tile ke sa itse ka ha tshameka ka teng ka gore e ne la ntha ke le bagana le ene. Mme ke na ka kgona go mo lemoga mo mesetsong ya ntha. Ka kgona go mo fenya. It was very good. Motshameko wa bobedi wa Botswana o bo lebagantse Denzel Setso le Ahmad Mohan fela jaaka Ntungamile Setso le ena supa mowa motho a nyorotse phenyo a phomola sete ya ntlha ka 6-2. Sete ya bobedi ya bo e tshwana fela le ya ntlha Setso a dira kgona le go rata ka Mohan go e fenya ka 6-3. Yeah, it was quite difficult. The guy he was playing, he was very consistent, and that made it difficult. I always had to, go ne go le thata le fa ke fentse ka gore o na mphaphadisong e masheta. Ke ithutile dilo di le mmalwa tse ke tshwanelwang ke go di baakanya. Motshameko wa ntlha wa kgaisano o nna le boketenyana mme fela go a pele go na le dingwe tse ke ta di baakanyang. Forward and just going for my shots, but yeah, I mean it's the first match of the tournament, and that's always a nervous one. It's the one I usually try to use to find my feet, find my game, and I think I saw what I'm doing well. And I'm also aware of things that I need to adjust a little bit to play even better tomorrow. Mo motshameko wa di-doubles setlhopha sa Botswana se ne se emetswe ke Tsholofelo Dzian le Maknawa se fentse sa Libya ka sete tse pedi go lefela tsa 6-3, 6-4. Se se raya gore setlhopha sa monogae se weditse metshameko ya letsatsi la ntlha ka phenyo ya 3-love ka kakaretso. Kgomotso Sefako, Btv Sport, Gaborone. Motswara wa tsofara gatela pele le dikgang tsa rona setlhopha sa bomme sa setšhaba se fetetse kwa se ka makgaola kgang a kgaisano ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa ICC Women's T20 World Cup Division 2 ba sena go fetsa mo maemong a bobedi fa morago ga Sierra Leone. Sierra Leone ba fentse motshameko kgatlhanong le Botswana ka diwikete tse 5 go fetsa mo maemong a ntlha mo Group B. A re utlwe Tshepo ke Hemile. Magarebe ba Botswana ba simotse motshameko o e le bone ba betang morago ga go fenya tatlhelo ya ledikana toss. Fela fielding ya Sierra Leone ya boela ya maemo a ntlha jaaka ne se urisa Botswana e kwadisa dirang tse di 21 mme ba latlhegelwa ke diwikete tse 4 mo di-overeng tse 20. Go menogeng go boitapolosong Sierra Leone ya kuka lebelo la motshameko ka ba ne ba tshwanetse go kwesa dirang tse di 21 go fenya motshameko o. Kgolagano e ntle ya Linda Bule Emma Kamara ya ba ungwela ka ba ne ba kgona go kwesa dirang tse di 21 mo di-overeng tse di 13. Seo sa netefatsa fa Sierra Leone e phamola motshameko o ka diwikete tse 5. This is a message out there to all the rest of the team that we are. Ke eletsa go itsise ditlhopha tse di yang go thulana natso go re ipaakantse fela thata ebile re batla phenyo e seng sepe gape. Re lebogela thuto tsa barutisi ba rona ebile re ba tshepisa gore re tla fenya sejana se. We say we love you and thank you for the support. We are going for the trophy. Phenyo e ya Sierra Leone e netefatsa fa ba fetsa kwa godimo mo Group B mme ba tla lebaga le Malawi mo sekamagaolaganyeng mo tshokologong fa Botswana e fetsa mo maemong a bobedi mme le bone ba tla itisana borotana le Rwanda mo sekamagaolaganyeng mo mosong. Tshepo ke Hemile, Btv Sport, Gaborone. Mojana Motswana wa tsofara ga re la dikgang tsa rona modulasetulo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule go etlhile setlhopha se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Africa School Sports ka botswapelo le boineelo. Marumo ka ile seo kwa moletlong wa tsamaya sentle o neng o diretse setlhopha seo mo Gaborone ko lebaleng la difofane la Sesiratsakgama International Airport botsatsi la maabane jaaka se ne se emelela go leba kwa Algeria ko dikgaisano tseo di tla bong di tshegeditswe teng go simolola ka tsatsi la matlhatso. A re utlwe Remolelekwa. Morule a re ba mototo go ba romela setlhopha go dikgaisanong tsa Africa School Sport mme ebile ba dumela mo go bone ka e le isago ya lefatshe leno. As we have the honor and privilege to
officially hand over. jaaka re le neela folaga lefatshe leno ke sesupo sa tomagano le tshwaragano ya rona re lefatshe la Botswana mme re dumela ebile re sapa gore le ya go emela lefatshe leno ka botswapelo le boineelo. That will make him go and represent us with dignity and pride. And I have the honor to be doing so, fully understanding and knowing that you will be representing all of us. Moeteledipele wa Sethopa Karabo Rasenyai a re Sethopa sa go se ipankantse sentle ka jalo a solofetsa gore ba tantsha maduo a nametsang. I think they will do their best. Sethopa se ipankantse sentle re tsema ka batshameki ba botana mme ba na le maitemogelo a kwa godimo. Re le Martin Setso e le mosimane le ditshogofatso ba paletso e le mosetsana re a go dira ka gothe go dira lefatshe leno mototo. Setso e leng a boy, and then wa bobedi ke ditshogofatso ba paletswe. I think we'll do our best. We are well prepared for the tournament. Re ipankantse sentle re ntse re ikatisa mo go tseneletseng mme maikaelelo le ditoro tsa rona ke gore batshameki ba kgona go gola merong ya tennis. Them to go and learn more, get experience, and even end up playing in college tennis and even going to the ATP. Dikgaisano tsa Africa School Sport di tshwara e lanta mo ditsong mme lefatshe leno le rometse batshameki ba le babedi mosimane mosetsana ba motshameko wa tennis e le Martin Setso le ditshogofatso ba paletswe. Setlhopha seo se eteletswe pele jaaka Karabo Rasenyai wa cycling Gudu Ramorebola e le mokatisi fa se Thabile Matjhao e le wa tsa itshidilo. Dikgaisano tsa dikolo tsa Afrika tse di rulagantsweng ke lekgotla la National Olympic Committee of Africa kana NAKO di solofetse go simolola kgwedi eno e le 26 feta kgwedi ya Phatwe thola ga 5 kwa toropong ya Algiers kwa lefatsheng la Algeria. Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone. Motsana wetso ntlhomole mutlwa ga se nkutele nao dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo mme a ke leboge kgaitsadi ake sentle moenyona rena dikgang tse sentle bontlenyane ka puo ya diatla tse dingwe tse di tla latelang ke tsa nako e roba bobedi mme tsone re tlabe re di go tlisetsa ka puo ya Seesemane nna le rona. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you.